Mbazaniye video z'abanyarwenya bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda, ndetse mbazaniye top 10 y'amazina y'abanyarwenya bakomeye mu Rwanda hano, ndetse na video zisekeje z'abanyarwenya bahambaye mu Rwanda. Reka duhere ku mwanya wa 10, aho turasanga ku mwanya wa 10 turasanga DJ Brian, ku mwanya wa 9 turasanga Mr Mitsutsu, ku mwanya wa 8 turasanga bishegererwa cyamamare kabisa, arabasetsa muratsembagara. Icyo usabwa ni ugukurikirana video kabisa gatanuko. Kandi ku mwanya wa karindwi turahasanga uwo bita Dr Nsabi kabisa. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga kakajwi. Ku mwanya wa 9 turahasanga aho bita Pateri. Aho ku mwanya wa gatatu turahasanga Zovu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Rutwe, nawe utamuzi guturuka muri Tanzania, nawe namuzanye kuri top 10. urabasetsa hano kuri YouTube kabisa. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi tukabana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa kangahe wa karindwi twimanukire ku mwanya wa mbere. Ninde muri kwibaza? Turasanga uwo bita Nyagiso kabisa, niwe ugiye kubasetsa kuri uwo mwanya. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe.